Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko bira, ariko icyo nzi Imana ishaka hari ibyo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ni uko Imana ishaka hari ibyo nkwiriye gukora. Yesu ngeko Ariko
ngo turi kutubuzaza umusaruro mu ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ryo banze ry'ibintu byose. Tubanje kubashimira mwebwe abaje abitabye uyu murari, abaje gufata mu mugongo bene data, inshuti n'abavandimwe, mwakoze cyane. Byukuri turabashimiye. Umuntu yagize ibizago nk'ibi agateguza umunsi mukuru usa gutya akabura abantu baza kumufata mu mugongo, naco kiba kibaye ikindi kibazo. Ndagira ngo kiba kibaye ikindi kibazo naco, ariko wowe waje ubaye igisubizo, ko bizenda hari kuza abantu benshi, kandi bakuru baza bavuga ngo uwawe uje umubona muri ibi bihe z'ibyago giye cyo kurira, kabona umuntu araje akagutabara akakubwira ngo mpore, biza bigaragaza kuko mwasangiye umubabaro. Kandi iyo umuntu akubwiye ngo mpore komera, azasanga hakugabanyirije nko bikeye. Nimba utazubikora ubishakisha. Abantu baje mwakoze cyane. Haleluya, haleluya. Tugiye kubakira mu materaniro, tubifuriza n'umugisha w'Imana kubana namwe mwebwe mwese, aho umuntu yicaye mu cyicaro cyawe, abakuru n'abatoya, abapapa, abamama, abakozi b'Imana, abaririmbyi bavuye kuturirimbira, inshuti namwe bavandimwe ndetse n'umuryango. Hari abavuye kure mu Rwanda twababonye, abantu b'umuryango, abavuye hirya ya Zaruware, abavuye za Nakivale, abaturutse Mbarara, haba n'ahandi abandi bavuye ahandi. Mwese mwimve kuko muri aya materaniro tubakiriye, kandi tubahaye mpore, mwihangane, mukomere, kandi mukomeze n'abandi, ko ibingibi si by'umwe, ni byacu twese. Witeka Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Amen, amen. Ikindi kandi twari dukwiye kuzigisha abayobozi bacu kutwigisha. Ndabona abacamani bari hano namwe twabakiriye. Bene uyu muntu wapfuye bene urupfu nawe wari ukwiye gupfa, agapfa kwitangiye. Wari aya majoro ku bwa benshi. Nzabona umusirikare, sinzi nahandigeze kuvuga umusirikare ni umuntu ukomeye cyane, uzubwira abandi ngo nibaryame waragiye ku rugamba, ahari haba hari kure agatabara. Twari dukwiye kuza tuheza agaciro kanini, byanateguzwa bene uku kuntu abantu bose bagomba kubibakozeho, bakaza atari ukuvuga ngo dufite amasano. Ibintu byacu byinshi twabishize mu masano, niho biza bigenda bipfira. Amasano, ugasanga niho twagiye tubishira.
kandi ibintu byacu byinshi byapfiriye. Ntitubona agaciro kanini k'umuntu ungana gutya, umusore wari ukiri umugenda akorera umuryango ariko akakwitangira, akitangira igihugu. Ntitubona ako gaciro ngo nibura ahubwo nawe utanga akanya kangana gatya kuza kubana n'abandi. Kambere k'ibyo ngibyo si bizanje, ariko nuko mbivuze ko kumva yo kumva. Imana ibaheze umugisha mwese, turabakiriye n'ukuri kandi mwagize neza kuza. Amen. Amen. Tidutwara umwanya muremure, ariko twumva ijambo ry'Imana. Mbere ko twumva ijambo ry'Imana, turabanza dusabe umuntu wabanye nawe w'itorero abanze aze aduheze ubuhamya, amutubwire, hanyuma tubone kumva ijambo ry'Imana. Ariko tuzi umuntu, tubanze tumwumve ko turacyari mu mwanya w'itorero. Tubanze tumwumve uwo ari we, hanyuma tubone no kumva ijambo ry'Imana. Karibu, nimba witeguye, Muhoza ngwino, mwanya n'uwawe. Murakoze. Mbere dushimye Imana yuko tugeze kuri uyu mwanya umuvandimwe wadukuwemo. Imana nishimwe. Yari umwanya ntitwari dukwiye guhagarara hano ngo dushime uyu munsi, ariko kuba abantu baramenye Imana ntitwareka gushima yuko Imana yari yabikoze, kandi ntiyari izi iminsi yiwe ikaba igazeje no kuri uyu munsi wo kurangiza kwiwe. Katuvuge ku mwanya mutoya. Uyu musore yavutse tubana mu Kigazura, yavukiye mu itorero, aba umuntu muzima kabisa, nta kibazo yagize cy'ubusore, kuko ngo mu busore niyenda ngo agire niyenda igihe yava mu itorero ngo aje nko hanze y'ikanisa. Iryo jambo nta rimwe yakoze. Yabayeho wamara kuba ari umwana, yari umwana w'imyaka nka 15, ndakeka bamuha inshingano zo kuyobora abana, abo mwarimu w'abana. Kandi niyenda ntidukwiye guhagarara hano mu itorero umuntu ngo avuge ibintu umuntu atakoze. Hari niyenda wabireka ukicecekera. Ndavuga ibintu nzi, kandi yavutse tubana, dutandukanijwe ubu nyine n'izi ntambara. Uyu muntu yarangwaga n'ibyishimo. Jewe cyane yari inshuti yanjye magara, twaraturanaga, aba inshuti yanjye. Ikintu yagiraga, yari umuntu w'ibyishimo byinshi. Nabonaga nta muntu uwo mutumye, uwo muhamagaye ngo agira ko mutuma ngo ahakane. Ndi hano imbere y'abantu n'imbere y'itorero yuko nta kintu na kimwe yakoze. Wagaze umuhamagara, hari akantu ngiye kugutuma, agahita yirukanka agasiga n'ibyiwe akaza. Yafashe uyu mwanya w'inshingano z'abana, arabarera muri Gikristo, arabigisha. Bamubonye nk'umwizerwa mu itorero, kandi hari abandi basore ariko bari bo babonesha. Hari abandi bakuru kuri we bari bakwiye kuzifata, ariko yafashe uwo mwanya yigisha abana muri Sunday School, arabarera kuko yakwirerera, abatoza arabigisha kugeza iyi minsi yose. Yari umuyobozi w'abana, yigishije abana ku masomo, arasura abigisha muri Sunday School. Imirimo yiwe yari umuntu muzima kabisa, yari umuntu w'umunyakuri, yari umuntu urangwaga n'ibyishimo, ibyishimo birenze byarengaga. Yaturaga aje guhura n'umuntu, mbere yuko muhura ukabona akahaseka. Kuri ubwo twabuze umuntu munini cyane. Ndabona ko paruwasi yacu yagize ibibazo byinshi. Kuva ibi bita bibaye naharengeza abantu 10.
kandi mu bayobozi bose abantu bari bayoboye bose ndakeka yuko ho basigaye umuntu umwe. Kuri ubwo ikintu mwakora cyane no kudusabira Imana. Yakoze imirimo myiza, ayikorana ubushake, ayikorana mu kwizera. Ubundi yari umwizerwa mu muhana, akaba n'umwizerwa mu itorero. Yakoze imishingano zose kuko bazimuhaye. Yakoraga n'indi mirimo yose. Abashyitsi iyo bahari nta wundi muntu babwiraga mbere, watura gusanga bwugama ari we uri imbere y'abantu bose. Aho akoresha abashyitsi agahagarara akabakoreshereza kugeza bariye bagatarama, akaja kwicara uko baryamye bose. Kandi uko ni ukuri duhagaze hano tutanakekeranya n'ibintu ngo tunakeke n'ibintu yagiye akora. Twarabanaga twe twabaga nko hakurya bukeya. Muzehe ni wari umuyobozi wiwe, yari mwarimu. Yaturaga abona abashyitsi babaye akaba ariwe ahamagara mbere, agategura urubunga, agasangwa yaruteguye, akabakira kugeza abakoreshereje bagejeje igihe cyo kwinjira. Ibyo ngibyo yabikoze neza. Kuri ubwo ndabona imirimo yakoze y'itorero yayikoranye ubushake, ayikorana ibyishimo, ayikorana kuko byari bikwiriye. Hasigaye icyo twabingingira paruwase yacu, mudusabire Imana. Ikintu nabingingira baraha abakozi b'Imana, mwadusabira Imana abasigaye, natwe tukazagera kuri uriya mwanya tukazakora nk'uko bakoze. Hasigaye Imana imwakire mu bayo. Amen. Murakoze cyane muvandimwe Muhoza, kuvuga umuntu mwabanye kandi biza bigora kuvuga umuntu mu mwanya mutoya, ukabura umutangirira nawe uza kusiriza, ariko avuze neza. Nje n'abaherutse bakiri batoya, nanje nakoze muri paruwase ikirimo ikarati yose. Tunigiye mperuka ryari kanisa ryacu rya Kigazura, ariko yari kiri paruwase ya mikarati yose. Igenje mperuka gukora yo ndi umuyobozi waho. Bari bakiri batoya, ntabwo novuga ngo umuntu ku giti cye yarameze gutya, ariko igihe cyinshi nazaga ngaruka, nabe igihe nari ndi Bukavu cyangwa mu Minembwe nkaza kubasura, kuko ryari itorero ryacu. Narazaga nasuye mu ikarati nkagera no mu Kigazura nkabasura, ngasanga abana barakuze, ngasanga hariho abasore bameze neza, bakunze umurimo w'itorero, baryoheye ijisho, umuntu akabona baraberewe pe. Bama bakura ari benshi aho ngaho mu Kigazura. Narutse kubasura mu isi y'intambara nyine igiye kuba mu kwezi kwa 9. Isera arwaye arembye, nza kumusura, sanga abana barakuze, n'abagabo barashatse, bafite mu Kigazura niho hari abasore benshi ndagira muri ya mihana. Ubwo nabibonye ico gihe, mbona itorero ryabaye rinini, itorero ryarakuze, bahawe paruwasi. Ise yari umuntu ukomeye, yari umukingi w'itorero, arabyara ashingira abana biwe bose aho ngaho. Umuntu wari washingiriye abahungu se si 7, bari 7 bose bari aho ngaho. Ko umuntu atari umuntu wari ukomeye, yarakomeye kabisa. N'abandi bari kumwe, nyine ukabona n'ibintu bimeze neza, baraberewe. Abantu batandukanye muri iyi minsi kuko mubizi, ariko kumva nyine ngo yaritabye ni kimwe n'abandi bose ko bitaba, kandi mugateguza uyu munsi, nabyo ni byiza cyane. Turashimye ko Imana yamukumbuye, Imana ikamuhitamwo akaba aruhutse. Amen. Byenda
abandi barakomeza bavuga, ariko abe na umuvugabutumwa wacu iyo baraherukana vuba aha byenda nyuma yacu twese, ariko turashimye mwese abantu baje, uko turabihanganisha kubura umuntu umeze gutya biduteye agahinda, ariko nta kundi twogira, biduteye agahinda ariko nta kundi twagira. Reka turirimba indi ndirimbo ngufi cyane twiyegereze umuvugabutumwa wakira ijambo ry'Imana. twese dufatikanyije iragiye gucuranga, turirimba indirimbo ivuga ngo mbese niho abizera bazaja kuba. Igisubizo kikavuga ngo ni muri Yerusalemu umurwa w'Imana warimbishijwe, niho bazatura, bazaba amahoro, bazagubwa neza, ntibazatinya ikibi cyose, kuko Imana izahanagura amarira yabo. Nango curanga mukunga. Mbese niho abizera bazaja kuba, ni muri Yerusalemu umurwa w'Imana warimbishijwe, niho bazatura, bazaba amahoro, bazagubwa neza, ntibazatinya ikibi cyose, kuko Imana izahanagura amarira yabo. Bazaba amahoro, bazagubwa neza, ntibazatinya ikibi cyose, kuko Imana izahanagura amarira yabo. Yesu ko mubona, Yesu ko mubona bizabera bite, Yesu mwami natwabwira hamwe n'abamarayika be, ko badukumbuye. Yesu ko mubona, Yesu ko mubona bizabera bite, Yesu mwami natwabwira hamwe n'abamarayika be, ko badukumbuye. Tuzishima cyane kandi tunezerwe, isezerano risohoye, ko tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Tuzishima cyane, tuzishima cyane kandi tunezerwe, isezerano risohoye, ko tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Tumaze kuberayo tuzaririmba indirimbo
nyuma tubwirane ngo tumaze kugerayo twagezeyo atari amakuru tugera tubaza ubu ko turabyizera ariko noneho azaba atari amakuru izaba ari impamo. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ntazaba ari amakuru ndidusoma ngo dusome ngo kera habayeho bizoba twagezeyo. Yego. Nanko curanga tubwirane gutyo twinshi. Maze kugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha maze twishime hejuru ndetse na Satani. Tumaze kugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha maze twishime hejuru. Umunsi mukuru w'umuntu kandi ndetse akarusho akaba ari umuntu waguye iriya ruguru iwacu twebwe kanje niwe no kwitaho cyane nzi kuririmba niho noririmba cyane. Umuntu waguye iriya ruguru iwacu njega ndi umugenda ndi uwaho nza mbona abandi bose basa n'abamaze kumenyera cyane gusubirayo byo bintambara ariko muze dusubire turirimbe akandi karirimbo dusirimbe. Uyu ni umwanya wanje wo kubwiriza ntimugira ubwoba kandi ndagira vuba cyane sinza ntinda ariko dusirimbe dushime Imana iduhaye kwibuka uyu mwene data wakuwe mu isi akaja mu ijuru. Muze bajya bose baza basirimba muze mbahaye uno mwanya mugira iminiti nk'icumi n'itanu nanjye ndagira iyindi 15 turangize. Tuvuge siku moja mavuno yataisha kabisa. Baada ya hayo hukumu, jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na hautasikia injili. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu vitakapo nyamaza, uliyelikataa neno nzuri la Mungu utakaa. Siku moja mavuno yataisha, baada ya hayo hukumu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia siku moja yataisha kabisa, baada ya hayo hukumu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia atakusanya ngano kwa furaha ghalani, makapi yote yatatupa motoni. Makapi yote yatatupa motoni. Rafiki, utakuwa mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza, uliyelikataa neno zuri la Mungu utakaa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza, uliyelikataa neno zuri la Mungu utakaa wapi milele? Atakusanya kwa furaha, bali makapi yote yatatupa motoni. Bali makapi yote yatatupa motoni. Rafiki, utakuwa watu wote wa Mungu wafikao mbinguni pamoja, wataimba kabisa kwa sauti
dusome ijambo ry'Imana Zaburi ya 84 n'umurongo wa 5. Turasoma no mu Bakolosayi 3 dutangiriye ku murongo wa mbere. Zaburi ya 84 ku murongo wa 5. Zaburi ya 84 ku murongo wa 5 haravuga ngo hahirwa abibera mu ngoro yawe bahora bagusingiza, hahirwa abantu bakwisunga, hahirwa abahoza mu mutima urugendo ruja i Siyoni. Iyo barombereje mu gikombe cyitwa Baka, Imana igitoboramwo amasoko, igiha umugisha, ikagushamo imvura y'umuhindo. Uko bacuma urugendo niko barushaho kugira imbaraga, nibagera i Siyoni baziyereka Imana. Amen. Abakolosayi kino ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Abafite za Bibiliya ntimugire ngo none birabushanyije. Abakolosayi isura ya 3 n'umurongo wa mbere. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi 3 dutangiriye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Imana yabazuranye na Kristo, none rero nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana ku ntebe ya cyami. Muhoze imitima ku byo mu ijuru atari ku byo mu isi, kuko mwapfanye na Kristo kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe nawe ku Mana. Ubugingo bwanyu nyakuri ni Kristo. Ubwo azagaragara rero namwe muzagaragara muri kumwe nawe mufite ikuzo. Amen. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, Mwami ndagushimiye cyane kuri Imana ihoraho iteka ryose. Ndashima ko waduhaye umwanya mwiza wo kwibuka mwene data. Uyu munsi ni wowe waduhuruje ahangaha twese, abato n'abakuru. Ni wowe watumye duterana kuri uyu munsi kuri impamagazi wahamagaye mwene data. None rero ndagusabye ngo utugirire neza, ngiye kuvuga ijambo ryawe. Uzi ko ndi umunyantege nkeya, ariko ni wowe mbaraga zacu Mana. Utwiteho, utugirire neza, unsigire kuvuga ijambo ryawe. Ufashe bene data bicajwe no kumva ijambo ryawe. Twese tubone umugabane muri iri jambo ry'Imana, kandi umuntu wese ribashe kumufasha ryomore inguma ziri mu mitima n'ibisebe biri mu mitima. Urakoze kutuvugisha mu ijambo ryawe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Nanje nshimiye Imana cyane. Imana iduhaye uyu mwanya wo kuba kuri uyu munsi mukuru wa mwene data. Ni ikintu cyiza cyane. Umuntu nubwo gupfa kubabaje, ariko umuntu abarangije imirimo ye yahawe gukora, kandi umuntu yayirangije agomba kuruhuka, agomba kugororerwa. Kandi abantu bose n'abatakunda kwicazwa barashaje, nanone iherezo ni ukwicazwa. Abantu bamwe bari mu kubikunda, ariko uwakoze agomba kuruhuka, agomba kugororerwa ko yakoze. Rero dushimye Imana cyane kuba ku munsi mukuru w'uyu muvandimwe wacu. Bamaze kumuvuga, bamubabwiye cyane, kandi hari ubuhamya twaje duha tubivuga. Abantu bashakisha cyane bakagira ngo bagire impapuro nyinshi, ariko sibyo biza bifasha umuntu kuja mu ijuru. Ariko uyu musore njewe muziho ikintu kimwe gusa yakoze, kandi kigitangaza. Kuva mu Kigazura ari umuhudumu, barahunga ari umuhudumu, tugerana nawe iriya ku Kiziba niho yari asigaye aba hariya ku Igishigo, ari umuhudumu kandi akabikora neza cyane. Ejo bundi pasiteri yatubwiye umuntu umwe ngo wapfuye ari umuhudumu, ngo yageze akora akazi k'ikanisa mu rusengero, ngo aragenda. Iyo yageraga barasaba baramugarura bati ntiyarangije, ntiyagize uwasigira, ngo abanze agaruke aje kureba uwasigira ka kazi. Ni ukuvuga ko ari akazi gakomeye cyane.
ni ukuvuga ngo bwugamo we ubwo atagarutse yarakarangije umurimo we yari afite mwiza mu rusengero, yawukoze neza arawurangiza. ni ikintu cyiza cyane. Numvishe umugabo umwe yavuga ubwo buhamya, kandi aravuga ngo umugabo wo muri Amerika wapfuye ngo afite abakristo 3,000, ngo ariko akagiramo umukecuru, ngo uwo mukecuru yageze asenga gusa, agasengera ngo abantu bicara ku ntebe, ngo Mana ufashe aba bantu, Mana ugirire neza bicara bumva ijambo ryawe. Ngo niwo wari umurimo wiwe, akazinduka mu gitondo kare gusengera abantu. Ngo buke hakabamwe umupastori nyiri iryo kanisa 3,000 by'abantu bo muri Amerika, kandi amafaranga utekereza uwo mupastori yari afite iwe, akazavuga ngo niwe gitangaza, akavuga ngo araruta none abantu 3,000. Ngo buke wa mupastori abari uja arapfa, asa n'uhereye ngo aragenda, ngo agere iriya, ngo aragaruka arasubira asa nk'uhembutse, ngo Imana iramwereka, ngo iramubwira ngo naze imwereke, ngo imwereka ajya kanisa giwe, ngo baba Kristo 3,000 bicaye, ngo iramubwira ngo dore, ngo akabonamwo umuntu umwe ngo uriho nk'izuba, ibishashi by'izuba, nimba ari ibishashi ngo akaza atinya kumureba, ngo aramubwira ngo se uriya kuramumenya? Ati ko ndamubona ariko simbaye mubona neza. Ngo aramubwira ngo uriya ni wa mukecuru dusengera abantu, niwe gitangaza kiba muri iriya kanisa. Ngo nahiwe 3,000 ayoboye, asa nkahamushubije inyuma cyane, aramubwira ngo wewe urasa n'utariho, ubanze ugende ngo wigire kuri uriya mukecuru, uriya mukecuru akubere mwarimu, ngo numara uzobona kugaruka. Mwumve pasiteri 3,000 by'abantu. Sinza karirimba bagaze baririmba ngo umuntu ntaka gutera ubwoba, uzopfe kumenya uko uhagaze n'Imana yawe gusa, numara ukora umurimo wahawe gukora. Uyu wacu yabikoze neza cyane. Naje umunsi w'akazi, twaje kuwa kazi rimwe, ndagira ngo nimba na kuwa kane tuvira mu Minembwe, twari dufite amezi wabo, adukorera ibintu by'igitangaza, abikora neza, kandi yari umusore nawe nk'abandi, ariko yabikoze neza by'ukuri. Turamushimiye cyane, Imana imuhiriho uko ridashira. Icyo cyonyine, gukora neza umurimo w'Imana, uwo wahawe gukora ukawukora neza, nta bindi byo gushakisha ngo twongerereho ubwugamo ngo tumwongerere. Ibyo yabikoze neza, arabirangije. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ndavuga umwanya mutoya, ntabwo dutinda cyane, ariko ndavuga iyi Zaburi dusomye ya 84, akanya gatoya, sintinda cyane. Ariko iby'ukuri ndanezerewe cyane kuba kuri uyu munsi, ni ikintu cyiza cyane, kandi kugira umukristo uzi ukaba ari we uhabwa guhamya ubuhamya bwe kubuvuga, ni ikintu cyiza cyane kirenze ibindi bintu. Dawidi hano twasomye Zaburi, Bibiliya yavuze ngo hahirwa abantu baba mu nzu y'Imana. Abantu baba mu nzu y'Imana ngo nibo bahiriwe. Abantu batinze mu nzu y'Imana, abantu bakunda kuba mu nzu y'Imana, niko bene Kora baririmbye. Baza bavuga ngo iyi ndirimbo ya Zaburi bayiririmbye ngo umunsi isi yari yasamye ngo imira abantu, bari banze ubutegetsi bwa Mose, bari bapinze Mose, bakavuga ngo ese Mose, Aroni, kuko nguko bimeze. Baravuga ngo ese nibo gusa. Ngo Imana irababwira ngo ubwo mwanze Mose, ngo abari mu myigaragambyo banze Mose ngo bahagarara. Usomye igitabo cyo Kubara 14 uzasanga ayo makuru. Bari kubavuga ngo dusubire muri Egiputa, dusubire. Abamwanze bahagarara, abatamukunze abamukunze nabo bahagarara. Bibiliya iravuga ngo isi irasamira bamira. Hari umunyabwenge wavuze ngo bari ko bamiriza ngo abantu bakumva, abataramizwe Imana irabahamba, niko Imana izigira. Ariko bene Kora ngo babirebe, barabaririmbyi bahimbiye indirimbo, baratangara, baravuga
ngo hahirwa abantu baba mu nzu y'Imana. Bwana asifiwe. Abantu batari mu mugomo, abantu baba mu nzu y'Imana. Barasohora aravuga kandi ngo hahirwa abantu bafiteho Imana, abantu bafite ibyiringiro byabo biri ku Mana, abantu biringira Imana, abantu bakunda Imana, abantu bakurikiye Imana. Arasohora aravuga ngo hahirwa ngo abantu ngo bahorana mu mitima yabo ngo inzira z'I Siyoni. Abantu bahorana mu mitima, abantu baza bibuka I Siyoni uko bukeye nuko bwije. Abantu bahorana mu mitima inzira z'I Siyoni. Yesu ashimwe cyane. Baza bavuga ngo icyo gihe baza baririmba iriya bari batuye ngo bari bakiri mu butayu, ariko ngo iwabo Yerusalemu uko bageze bakubaka umuhana, bamara bakagira imihanda bakayiharura, ngo umuntu wese akagira umuhanda harura wiwiwe awerekeza I Siyoni. Umuhanda wawe ukawutunganya ukawugira neza uwerekeza I Siyoni. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo hahirwa abantu bafite mu mitima yabo ngo inzira z'I Siyoni. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, iyo bageze mu mibabaro, iyo bageze mu rupfu, iyo bageze mu ntambara, iyo bageze muri iki gihe turimo, abantu bafite mu mitima inzira z'I Siyoni. Hari abakristo borara ejo n'ejo bundi bataratekereza na rimwe kuri Siyoni, akamara iminsi 3, akamara iminsi 4 simbizi, atazasenga atibuka mu mutima ntanzira pi z'I Siyoni. Abo bantu iyo bagize ibibazo iteka ryose bahorana ibibazo, baza bavuga ngo dore ugo mbonye, baza bavuga ngo ni njyewe, ibintu bibi byose ninje munyabuhanya, ni njyewe. Ariko Bibiliya yavuze ngo abafite inzira mu mitima z'I Siyoni iyo bageze mu bihe by'ibibazo, iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, iyo bageze mu rufu. Bwana asifiwe. Mu gikombe cy'ubwumuko, kandi icyo gikombe ni igitangaza. Aburahamu yakigezemwo. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro 22 haza havuga ukuntu Aburahamu yagenze ari mu gikombe, aha yagenda ngo agere kuri Moriya ku musozi w'Imana, kandi ngo agenda arushe cyane, yikoreye umutwaro, yikoreye ibibazo, yikoreye umusaraba. Imana yari yamubwiye ngo aje gutanga Isaka, aragenda intama yo gutamba ngo irava he. Abrahamu umuririmbyi yararimbye ngo akajibu kwa imani ngo sio ona shaka wala kuzania, ngo kondoo mume wa kafara ya shukrani, ngo ninasadiki Mungu atajipatia. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Uwo muririmbyi niko yaririmbye ni mu ndirimbo za wokovu. Aramubwira ngo intama yo gutamba ngo Imana irayirongera. Baragenda ngo bagere hajya Imana yamubwiye. Bibiliya iravuga ngo afata Isaka ngo aramurambika agiye kumwica. Malaika ngo aramubwira ngo usifanyie neno sasa kwa kijana, ngo ninajua wanipenda sana Abrahamu. Aramubwira ngo tazama ndume la kondoo nyuma yako, ngo aliye nasa pembe zake kwa kichaka, ari utanga, ariwe ukombora Isaka. Yesu ashimwe cyane. Intama iraremwaho tayari ihari. Bibiliya iravuga habe na Yesu yabonye iki igikombe cyitwa Baka, igikombe cy'imibabaro. Umunsi yari yikoreye umusaraba agiye Golgota. Bibiliya zivuga ngo yari afite umubabaro mwinshi, ngo agenda n'agahinda kenshi, aragenda yikoreye umusaraba uremereye cyane. Aha yagenda kubitwa, muza mubona amafilimu uko baza babikora. Yesu arabyihanganira. Yesu yikorera umusaraba uremereye ngo agere imbere ngo abone igikombe, abone ibibazo agiye guhura nabyo muri Baka, mu gikombe cyitwa Baka.
abona ibyo agiye guhura nabyo, abona inkoni z'abakora, abona amakamba y'amahwa, abona umubabaro, abona urupfu, abona kuzimu, byose bimushinyikiye. Ariko araruha arasenga, aravuga ngo ntibibe nk'uko nshaka, ngo aravuga ngo iki gikombe kindengane. Imana ngo imwereke ikambe ufite icyo ari cyo cyose, tazi icyo ufite, igikombe. Aba bararirimbye baravuga ngo ni igikombe cyitwa baka. Dawidi yararirimbye muri Zaburi aravuga 23, aravuga ngo ni igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Mukristo nawe niko yacise, umugenzi niko azavuga. Aravuga uwo Korina, aravuga ngo nimba uhuye n'icyo kibazo, ngo nimba uri mu kihe gikombe, aravuga ngo uramenye ngo ntukirebe, ngo kandi ntukarebe isi, ngo uzorebe Yesu, ngo niwe gisubizo, ngo kiza kidukura muri icyo gikombe. Yesu ashimwe cyane. Nuhura naco, nimba wapfushije, nimba warwaye, aravuga ngo ntukirebe wewe, ngo uza wireba nimba uri umuhungu w'abaki cyangwa nimba uri umukobwa w'abaki, ntukirebe wewe, ntawo kwigeza. Aravuga ngo uzorebe gusa Yesu, niwe ngo uzagufata ukuboko, ngo agagukura muri baka, akagukura muri cya gikombe. Imana idufashe. Hari amagambo nk'atatu umukristo azakora iyo ageze mu gikombe cyitwa baka. Ndarangije, mbonye bamwe bahaye basinzira, ariko hari amagambo atatu niyo ngiye kuvuga umukristo azakora iyo ageze muri iki gikombe, muri iki gikombe cyo gupfusha, muri iki gikombe cy'ibibazo. Bibiliya yavuze, Pawulo yavuze ngo ni uguhoza umutima wacu mu ijuru, ni uguhoza umutima i Siyoni. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo nimba mwarapfanye na Kristo mukazukana nawe, ngo muze muhoza umutima wanyu kubiri mu ijuru, ngo aho Kristo ari. Aravuga ngo ubugingo bwanyu nyakuri, ubugingo kamili, apana ubugingo nyakuri, aravuga ngo ni Kristo. Yesu ashimwe cyane. Yesu yarasenze mu butumwa bwiza bwa Yohana 17, aravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ngo nuko abantu bamenya Imana, ngo bakamenya na Yesu watumwe mu isi. Nibwo bugingo, niyo definition, nibwo bugingo buhoraho, nibwo bugingo nyakuri. Ubundi si ubugingo ubu dufite. Umuririmbyi yaravuze ngo ubu bugingo dufite ngo mu isi, ngo burasa nibiba no gusarura, gutera ibishimbo no gusarura. Murebe ukuntu byoroheje gutera. Umusaza umwe ejo yarambwiye ati narahinze koronoja iri, ati bikinda nka 4 nibyo nzosarura, ngo bijya binini. Aravuga ngo ubugingo dufite mwise ngo ni nkuko uko gutera ibishimbo ngo no gusarura, ngo ubibira mu mubiri, niko na Pawulo yavuze, ngo azasarura ngo kubora, ngo ari kubibira mu mwuka, ngo azasarura ubugingo buhoraho. Bwana asifiwe. Irindi jambo rya kabiri ndangize umukristo azakora iyo ageze muri iki gikombe, azategereza ijwi ry'Imana. Ntabwo Imana izire ku buntu muri icyo gikombe. Mukristo yaravuze ngo yumvishemwe amajwi amahaye amubwira ngo natuka Imana, subirayo, ngo amajwi akomeye ateye ubwoba. Ariko mukristo ngo arakomeza arasatira, yikira ngo aza kubona ahantu ngo akandagira, biroroha. Umuntu ngo araza amubwiriza mutumwa, aramubwira ngo reba imbere yawe, itegereze neza, ngo reba amabuye utarukireho, reba neza, itonde, numara witegereze urebe. Hari ijwi uza wumva mu gikombe iyo wabuze ukugira, hari ijwi abakristo baza bumva. Imana yabwiye Yesaya muri 43 za Yesaya, aramubwira bari bagize ibibazo nabo bihebye cyane. Imana iramubwira ngo bwira Israeli Yesaya ngo ntutinye, ngo uri umugaragu wanje, ngo ndakuzi, naraguhamagaye ngo uri uwanje, kandi ngo naguhamagaye mu izina ryawe. Aravuga ngo nunyura mu muriro nzaba ndi kumwe nawe, ngo nuca no mu migezi ntizagutembana, ngo kuko ndi Uwiteka ngo Imana yawe, ngo nzaja nkuramiza ngo ukuboko kwanje kw'iburyo, ngo niko gukiranuka kwanje. Bwana asifiwe. Mu gikombe hari ijwi. Bibiliya iravuga
Mose yari amaze kubura uko agira, ariko aza kumva ijwi riramubwira ngo ntutinye, ngo bwira abantu bakomeze bagende, ngo kandi bari abanyegiputa muhaye mubona, ngo ntimuzosobora kubona kuzageza iteka ryose. Bibiliya iravuga ngo indirimbo ya Miriyamu yaririmbye ku 15 za Kuva, iravuga ngo walizama vilindini kama nanga na bugingo n'ubu. Abo bantu bari bakurikiye Israeli, aramubwira ngo bariya muhaye mubona none, ngo ntimuzongera kubona ngo kuzogeza iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Turi mu gikombe cyitwa Baka, turi mu gikombe cy'ibibazo, turi mu gikombe twikoreye imisaraba umuntu agiye agiriwe, kandi iteka ryose umusaraba n'ibibazo ni igikombe gikomeye. Ariko hari ijwi tuzatwumva rya buri munsi ritubwira ngo ntidutinye. Baza bavuga ngo iri jambo ntutinye ngo riravugwa muri Bibiliya inshuro 365 uko iminsi y'umwaka ingana. Mu gitondo Imana izikubwira abe naho wowe wapfushije umuntu, ariko hari ijwi ry'Imana rikubwira ngo ntutinye. Umwaka ugashira, iminsi 365 igashira, tugasubira tugatangira umwaka, wowe ukazuvugaga ngo warambye, ariko ntuba wanarambye. Ariko Bibiliya iravuga ijwi ry'Imana rya buri munsi izari dusanga mu gikombe icyo ari cyo cyose twahuye naco. Imana idufashe twihanganira ibikombe dufite, niyo nzira ija mu ijuru. Nza nkunda karirimbo kamwe ko gushimisha baza baririmba ngo nta yindi nzira tuzobona ngo ntayiriho, ngo nukuri ngo inzira ija mu ijuru ngo ni ya Yesu, ni y'umusaraba we, ni ku musaraba, ni mu gikombe. Bwana asifiwe. Ni mu gikombe. Ubende ukomere cyane, ube waragize bahati ubona inzu hano i Buganda ubu utayifite, ubu umeze ukomeze, ube ubyibushye cyane, ni mu gikombe niho tuzaduca duhatuje bwana. Yesu ashimwe cyane. Kandi umuntu agiye agira umusaraba wiwe. Yesu yaravuze ati nimba ushaka kunkurikira wiyange numara wikorera umusaraba wawe. Imana idufashe, Imana iduhe umugisha. Amen. Mu Kigazura ashakana n'uwitwa Nyirabaruta Aline wo mu muryango w'Abahinda. Bakaba barabyaranye abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Abo bana bose barahari na nyina. Bwugamo yarize amashuri yiwe, yize primaire ku ishuri rya EP Mikenke, anakomerezaho na secondaire aho yaje gufata diplôme d'état muri pédagogie mu Mikenke. Niyo mashuri yize. Ibyaranze Bwugamo yari umugwaneza cyane, yari umusore ugwa neza, yagiraga urukundo cyane, yari umusore ukunda abantu muri famiye. Nubwo yari akiri muto ariko yagiraga urukundo kandi akagira amahoro menshi. Yari n'umukirisitu kuko babibabwiye, yari umukirisitu kuva mu bwana bwiwe. Ntabwo Bwugamo yigeze aja mu zindi nzira, yabaye umukirisitu kuva mu buto kugeza ejo bundi arangije. Bwugamo yaranzwe n'ishaka, yagiraga ishaka ry'umuryango ndetse agira n'ishaka ry'ubwoko, ari naryo yaje kuzira uyu munsi. Ubuzima bwiwe bwa gikristo, Bwugamo kuko twabivuze yavutse ababyeyi ari ba metodiste bijimbo ya Kabara ya Mikarati. Naho yakomereje umurimo, abatirizwaho, aba umukorari ndetse
ashaka ari muri iryo kanisa. Yabaye umwarimu wa Sunday School. Bibaye 2015 nibwo yahawe inshingano zo kuba umudiyakoni mu itorero. Yari umwizerwa cyane kandi yagiraga imirimo myinshi mu kanisa. Yatangaga amaturo, yatangaga igice cya 10 kandi yaragandukaga mu mirimo yose. Kumutora kuri uwo murimo yari muto ariko yagiraga ishaka no gukunda Imana cyane, kandi akabikora gutyo ari umunyamasengesho menshi. Paruwasi Kigazura iyo tubivuze gutyo ni abahamya babyo n'abaseretanda barahari. Imirimo yakoze mu mwaka wa 2012 yari amaze kuba umusore, kugeza 2016 yabaye umwarimu wa école primaire. Bihujije ari abagabo 3 mu Kigazura, iwabo nta shuri ryahabaga. Yatangiye yigisha abana ubuvolontaire, akabigishiriza mu ikanisa. Ubuce bagira igitekerezo bafungura ishuri ari 3, barabikora. Ari umwarimu n'abagenzi biwe, ageza mu mwaka wa 2016 bafata abandi barimu iwaja mu yindi mirimo. Ni umugabo wakoreye igihugu kandi wagiraga ishaka cyane. 2016 kugeza 2020 yavuye mu bwarimu atangira kuba umucuruzi. Yarazi gushakira urugo rwiwe cyane, atangira kuzajana inka akazikura mu Minembwe azijana imisisi. Arabikora kandi abikora neza. Yari umwizerwa. Iraruguru iyo abantu bavuga ngo gukopa inka cyangwa gutuma, Bwugamo yari umuntu w'inyangamugayo. Batumaga ibintu zose, ukamuha n'ifaranga akazikura iyo bagiye gucururiza, akazigutahanira akazishitsa neza. Yari imfura cyane kandi w'inyangamugayo. Mu 2020 nibwo yagiye mu bugwanashaka, atangira umurimo wo kugwanirira ubwoko iriya ruguru kugeza uyu munsi yarangirijeho. Bwugamo yarazi guhinga. No mu Minembwe bari aho bari bahungiye kwigishigo, yari umuhinzi cyane kandi agahinga neza cyane. Yagiraga ishaka. Mu muryango yagabye inka, yagabye inka 2, yagabye ibitungwa byinshi kandi ku bantu benshi. Abantu baramuganye, arabagabira. Yarazi kureba imfubyi, yarazi kureba abakene kandi akabagabira mu bushobozi yari afite. Bwugamo yagiraga urukundo, twabivuze. N'ababyeyi dufite ruguru b'abasaza, Bwugamo yari inkingi ikomeye kuri twebwe mu buryo bwo kubareberera. Yabaga kwigishigo ariko akaza mu bidegu, tacumweru coshize atahageze kuza kubareba. Ni ukuvuga ngo niwe mugabo twari dufite nawe ukomeye cyane. Uburyo yarangije, habaye ku itariki 14 uku kwezi kwa 5, ari mu murimo wiwe w'ubugwanashaka. Bari mu Karingi mu gitondo, niwo munsi yarangije. Tukaba twarashimye Imana ko umubiri wiwe twashoboye kuwubona. Barawujana bawushitsa aho yaratuye kwigishigo, ashingurwa ku itariki 15 z'uku kwezi kwa 5. Arangije urugendo rwiwe afite imyaka 40 y'amavuka. Yari mukuru kandi agiye asanze izindi ntwari mu muryango wacu hafi cyane. Uyu yabaye wa 7 mu bagwanashaka batabarutse muri ubwo buryo kandi mu gihe gitoya. Twari duherutse kubura undi mwana mwumvise warashwe n'indege, inka ari mu nka ari Gakenke.
bwugamo yaramubereye se wabo. Ni ukuvuga ngo ni abantu 7 b'abagwanashaka mu muryango wacu. Bwugamo nawe agiye asanga abandi 6. Tukaba tumwifuriza iruhuko ry'amahoro, aho ari Imana izamuhe kuzuka umunsi w'imperuka. Reka tubasabe dufate umunota umwe twibuke Bwugamo. Makanisa cyane ndamuvuga ku giti cyacu mwacu. Bwugamo umuntu wese wagaze ugira ikibazo mwacu nta wundi yogituye yagaze kwa Bwugamo, kandi suko yari afite ubushobozi bwinshi, ariko yari umugabo w'imfura w'inyangamugayo. Ikindi Bwugamo yari umukristo, niwe muntu mukigazwa nabonye utarakubaganya. Mu bandi basore bose ntabwo yagiraga urugomo. Ikindi cya kabiri, Bwugamo yakundaga abantu. Nta muntu wogeze mu rugo nubwo nta bushobozi yabaga afite yagaza kugana, ahubwo akubwira ati turebe ukuntu tumugirira. Yari umugabo rwose ntabona uko novuga. Ahasigaye Bwugamo nta menshi nomuvugaho. Icyo nubasaba munsabire Imana izampa ubushobozi mfatikanye n'umudamu we kurera bari abana aho yasigiriye. Imana imuheze uruko rudashira. Bwana sifiwe. Turashima Imana kuba ku munsi mukuru wa mukuru wacu Bwugamo mukurikira irya 4. Ariko Bwugamo yaratubabaje cyane. Twari hano mu buryo nyine busa n'uburyo bugoye, tutazi ko dushobora kwakira inkuru ko Bwugamo yapfuye, ariko baza kuduhamagara iyo twari turi batubwira ko yarangije. Imana iradufasha kandi iradushoboza, turanakomera turihangana. Twabishimye mw'Imana cyane, ni ukuri Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri, ndashimira abantu batubaye hafi bose. Izi nkuru tumaze kuyumva, ari abantu batubaye hafi, abo tuzi n'abo tutazi, bose baraje batugeraho, baradusura, baratuvugisha, kandi twumva turahumuritse rwose. Ni ukuri ntitwovuga Bwugamo ngo tumumare, ntibizoshoboka kabisa. Bwugamo yari umugabo. Jewe uri kuvuga aha, nigeze kurwara ndi Kalemi, ndarwara cyane ndaremba. Bwugamo arampamagara arambwira ngo nintahe ngo mpaye inka, nimba ari ikibazo cy'ifaranga mfite ati icyo kibazo azakikemura azakirangiza. Yampaye ikimasa cy'ururayi mpageze, nakigurisha iwacu mu Kigazura, baramuvuza umugabo ngo ningaruke w'abasinga niwe wakiguze. Yakiguze $300. Bwugamo yakundaga abantu, apana mwacu. Abanyakigazura bose bari hano barabizi, hariho nabonye n'abanyamikaratu ubwabo bari hano barabizi. Bwugamo yari umugabo w'ishaka. Bwugamo tumaze kubura umubyeyi wacu, Bwugamo turahunga, duhungira twebwe Irundu, iwe akaba ku Igishigo. Ariko yakaza ava ku Igishigo twapanze kuvuga ngo tuje gutemera mukecuru, akatuzutsa twebwe tukiryamya, iwe akaza akatuzutsa, akama atangirira ruguru agenda aramutsa buri muntu wese. Bamwe agasanga batarabyuka, abandi agasanga babyutse, akatuzutsa tukaja gutema. Iwe yakaza atema 2 kuko yabaga kure, akavuga ngo hasigaye namwe ejo muzogende muharangise. Bwugamo ku giti cyacu twese, sinzi uko nabivuga rwose, Bwugamo yaradufashije. Bwugamo yagiraga akaryo, habe n'inzu twari dutuyemo, ni Bwugamo nukumuhamagara ukamubwira ati ngwino nyabuna umfashe, ahubwo gusugereke nzoshinga inzu. Akamaza ikiguhera ku kibanza, yagiraga akaryo ko gusakara, yagiraga akaryo ko kubaka. Ibintu byose Bwugamo yarabishoboye, ariko yagera ahantu ho kuvuga ngo mukecuru mama simbizi. Mukecuru kuba yarakiriye iyi nkuru biragoye, ariko Bwugamo yaradukundaga kandi agakunda n'ababyeyi biwe. Ntekereze ko n'imirimo myinshi
ibintu byakoze byose zo kuvuza data ntekereze ko Bwugamo ari we waturushije twese kandi adafite ubushobozi ariko yagufashaga atitaye ku bushobozi bwiwe. Kandi shimiye Imana ko Bwugamo yadusigiye umuryango. Imana ishimwe rwose. Abahungu ba Bwugamo n'abakobwa dusigiye hamwe n'Imana tuzobarera kandi nabo bamaze kuba abagabo tuzofatikanya mu bishoboka byose. Bwugamo yari umukristo. Twebwe twageze ino dusanga Bwugamo, murambabarira ndavuga kuri Bwugamo ariko sintinda cyane. Twageze ino akaduhamagara akatubwira ngo munjewe n'uba ndi iyo ngiyo muri, ati nta muntu wo mwacu wosuye kuvuga ngo mwohereze ngo ifaranga, jewe nuza nohereza uko bishoboka kose. Bwugamo namusigiye abana banje babiri bakuru, niwe ubafite niwe wari ubafite arinze arangiza wari ubafite akagira na mama n'abana banje babiri, imfura zanje niwe uzifite. Ariko ndamushimiye, yarakoze. Abana banje ntibabuze ibirato kandi ntabwo banari mfite hano, nzi yuko hari, ntabwo nari mfite rwose pe, ntabwo banari mfite. Yarafite mama akagira abana be 6, akagira n'abandi b'abarumuna bacu bari za Noro n'abandi bari hehe, abo bose uko izo niwe wari bafite bose. Ariko mu kurangiza kwanje musabiye ku Mana, Imana imuhe iruhuko ridashira. Mu kurangiza nshimiye abantu bose duturanye Rutagarama ya kabiri, nshimiye abantu ntarizi. Hariho umumama umwe ndabashimiye cyane. Ubundi kandi tukimara kumva ino nkuru zaradukanze, tumva imitima yacu irikanze kubera kuko twari tugize iminsi mikeya kandi tubuze undi muvandimwe wacu. Ariko ejo bundi kandi ngo batubwire kuko Bwugamo yarangije, twumva imitima yacu irikanze. Ubundi kandi twumva ducitse intege. Mu bari banze ko buzemera naje nari ndimo, nkazagira ngo wenda nibuca ndasamba n'irindi tangazo ryo guhindura kuko wenda yakomeretse gusa ariko akiriho. Ariko kuba yararangije cari igihe ciwe kandi umuntu azagenda igihe ciwe kigeze. Ubundi kandi ndashimira bano bana bari hano, nukuri kandi mbihanganisha ngo bihangane. Baraduhamagaye baratubwira ngo bafite gusoza ikiriyo, baraduteguza natwe turaza. Ubundi kandi naje ndabihanganishije nka nyina wabo ngo bihangane kandi bakomere. Nihanganisha na mukuru wanje uri ruguru n'abana basizwe n'umugore wiwe wasizwe, bihanganisha ngo bihangane kandi bakomere. Ubundi kandi ndashimira umuryango wacu wa Kazigaba, nawo wabanye n'aba bana, ubana na mukuru wanje ruguru, barabegera barabafasha babafata mu mugongo. Imana yo mwijurira bakomeza barakomera kuko turi mu bihe bitoroshe kandi bigoye, ariko Imana yarabakomeje barakomera. Baratubwiye ngo barakomeye, natwe tumva turakomeye. Rero Bwugamo nkaba mwifurije umuzuko w'abera. Bari hagaze mu mwanya ukomeye, ni pole cyane no kwihangana kandi twihanganisha n'umuryango wacu wa Muhire. Bwugamo uruhande rumwe yari umushwa, urundi yari umukwe. Kumutakaza ni ikintu gikomeye ntabwo coroshe. Bwugamo jewe turangana, ndi nyirarume, nije muherezi. Yabaye iwacu muri 2007, yaratarashaka ariko jewe nubatse mfite abana babiri. Tubana neza. Yari umuhungu mwiza ubusanzwe ku isura kandi yari umuhungu ugira ubwenge bwiza pe, kandi yagiraga n'isuku nyinshi. Bwugamo yari mwiza, mwarahuraga mutarahura bucya ngo umuheze yambu akaba arasetse, kandi yagiraga inama nziza. Bwugamo yarapfuye turababara cyane, narababaye biteye ubwoba. Twaravuganaga buri gihe, iyo yabaga ku ntambara avuye ruguru yarambwira ati twahuye n'akazi kenshi. Nkamubwira ati se
ko banyokoroma abana bashize bamano abana bagashira ko ari mwebwe dusigaranye nta kuntu woza usase nk'umuntu nyine kumbona uri kure ukareka kuja mu migwano cyane iryo jambo nararimubwiye arambwira ati ntibyakunda kandi utekereze Gugamo yabaga kwiga ishigo ariko yaguye za Karingi mutekereze kuva iriya no gutabara iriya yarabereye igihugu maso ntabwo yarasinziriye ubwo butwari yakoze turabumushima Imana izahumuhera umugisha ubundi mbaye mpore Arena ari wa mama wiwe n'umukecuru uri ruguru kandi muzehe gusaza yamurushije umugisha iwe yashaje abana bose bagiye ari none Arena atangiye gushingura abana nico kibabaje kandi yarabyaye abahungu 7 bose bari bwihari bahumeka bahari tako Imana itari yaramugiriye ariko ndore baratangiye kandi akiriho niko gahinda kababaje yoba yarapfuye ngo kugira ngo bamushingure bagihari ataragira gahinda kenshi ariko nta kundi ni ko Imana yabibonye kandi nawe nyine azagira iherezo ryiza n'abo bana bazakomeza babeho ico nobwira abishwa bacu ndababwira kugira ngo bihangane kandi bazarebe uriya muvyeyi usigaye hariya bazamwiteho bazareba abana kandi bazamukorera ibisabwa byose kuko babihamije bavuga imirimo dushimiye Imana ko tugeze kuri uyu munsi wo gusoza ikiriyo cya Bugamo kuko abantu bipanga bakabitegura ariko tubikuye kuko bigenda bigirizwa kandi murabona nyine n'ejo twagize gusigwa n'uriya musaza wundi bisabye nda mutakazabona bisa n'ibitaza gukunda ariko kuba tubigezeho muri kano kanya tukaba tugeze muri uno mwanya gusoza iki kiriyo ishimira Imana ubundi bamaze kuvuga Bugamo bavuze imirimo ye bavuze uburyo yari umuntu ukomeye murumva bavuze imyaka yiwe mwumva ni umuntu muto ariko kandi yari umugabo ukomeye ukora ibintu zonanira byenda n'abantu bajya mubona byenda ukaba uwo muhanga amaso n'ibitekerezo ukavuga ngo byenda ari icyo akora Bugamo yakoraga ibintu bikomeye cyane Bugamo murabona ise yarashaje kandi yari afite bakuru be babiri amaze gusaza nanone amusigira yari afite n'abarumuna be kandi n'ubwo se wari mukuru ariko Bugamo yari mukuru cyane mu muryango mu nzu ya se yakoraga ibintu bikomeye mu cyimbo cya se ibyose yari yasigaje gukora Bugamo yarabikoze ubundi urabona abantu baguje gusigwa n'abantu iri haruguru mu muryango wacu badufite abapfakazi benshi umuntu wese wo muri twe uwagiraga akantu yohereza nta wundi muntu n'umwe twagacishagamo ni Bugamo kuko yari umuntu uri kandi akaba umuntu umurwanashyaka agakunda abantu cyane yari umuntu ukomeye yari umuntu wari ufitiye akamaro gakomeye kandi yari umuntu wubatse urugo rwabo ararwegeranya cyane nubwo yari asigaye iriya yari afite iyo mirimo yindi yari arimo ariko nanone yari yegeranije urugo kandi aho umuntu wese yari ari iwacu ni ukuvuga ngo Bugamo tihashiraga icyumweru 2 ataguhamagaye wakubwire ngo ese n'ibyo mumeze muti twabuze umuntu ukomeye kandi twabuze umuntu w'ubwenge bwinshi kandi twanditse n'ibintu byinshi gukora ariko rero Imana yamutanze yongeye kumwisubiza ubundi nanone uburyo bamuvuze jewe amagambo bamuvuzeho nayo ariko ngiye gushimira abantu tukimara gutegura iki kintu
twagiteguye turi ko tubona bisa n'ibigoye cyane nta bushobozi kandi turi muri kino gihugu namwe murabona kimeze gutya ariko tubona kuko byenda tutazobishobora ariko hamwe n'imiryango duturanye hamwe n'abana bacu iyo bagiye baba hose babishoramo imbaraga baradufasha abavandimwe bose babishoramo imbaraga bakora umurimo ukomeye tukaba tugeze kuri uyu munsi wa none duhagaze aha duhaye tuvuga ibigwi bya bwugamo kandi tugiye gusoza iki kiriyo nshimiye abantu bose bagize icyo bakora nshimiye umuryango wacu wa bugufi nshimiye umuryango mugari wacu nshimiye abavandimwe bose bagiye bagira icyo bakora kugira ngo dusoze iki kiriyo ndabashimiye cyane nshimiye abana bacu bari hanze nabo babyumve kuko tubashimiye nubwo byagenze gutya nyine umuriro wagiye ariko turabashimiye kuko babishoyemo imbaraga kugira ngo tujye kugera kuri uyu munsi ndabashimiye cyane nshimiye abanyembarara mwese kuko mwadutabaye mwaje kuduhumuriza twababonye turakomeye kandi ubwanyu rero tumuje dusubiye mu itegeko kuko namwe mwaje tukaba turi kumwe namwe ndabashimiye cyane nshimiye abayobozi hano ba paseri ndabashimiye cyane nshimiye ba camani bose kuko hari ubwo byenda baratubwira mu kikiriyo mu mategeko yabo bisa nkaho bigiye kukugora ariko ndabashimiye kuko baje kandi batwemereye bakaduhereza n'uyu mwanya bacamani ndabashimiye cyane imana ibahumuje kuko mwatwemereye kugira ngo dukore uyu munsi mukuru wo gusibuka uriya mwene data kandi bwugamo yari umuntu ukomeye ari umurwanashyaka yokabizize ibi murimo waguyemo urabona yari umuntu ukunda abantu umuntu w'ishyaka rinini rero niyo shyaka ryazize kuko yitangiye ubwoba umuntu wese wageze aha yumva ko tumushimiye rero bwugamo tumwifurije umuzuko wabera murakoze bari umwizerwa cyane kandi yari afite impamvu zo kugira kuko yari azitangiye muri myaka kubera bwugamo yuko ari inyangamugayo kandi ari imfurenti y'abashinzwe bwugamo tukumva ikindi bwugamo yari agira akaryo kenshi abarumuna be bari bazi ibintu zo gukora noneho twarangiza bwugamo nari yarageze nk'ahantu ufite ku buzima ikaze kakomeye amubwira tumaze gushika hano azamaje kureza uko agiye kureza yamfatisha akampamara akambwira ngo se tumeze gute akanankundira abana yambajije iyo twumvuganye wareke kumvuga yari agira amazina akizimukira abana je ntari yarabisubira ubugamo yari mwiza ubugamo twamukoresha umurangizi tumwifurije ko yari
wabo twaguhunde kubera turi impunzi Bugama yari adukundira abana Bugama yari adukundira ababyeyi twese yari adukunda ubwo tungana twese yaraza yagera mu budehe twese buri byose akabigiramo akaza akatuvugisha nta mugihe ushoka atamuvugishije Bugama yari intwari tukabona uko tumuvuga tukabona umurahize Bugama yari imfura Murakoze cyane kwihangana kubera ko